Endini njani uthole wena ngapha? Uthole thina sinosesidudu 7. One keeper. Wasikhipha. One kid Yeah. from nowhere. Ngiza nempoto zami ngapha. Uthi no. Aswami la. Yazi makhokho asiyali old age yinto ehle. Yokuhelebha kogogo. Mara then ke why mte yazi kinga yinje. Besiba ukuthi wangakhulumisani nalo baba kahle. Siyaphila kunjani futhi? Alright man. Thank you. Ngingumakhelwane man. Okay, yeah. So asazi ngalikwenzakalayo. Sinenkinga ngendawo le. Kunoba umoya usibhalele kuhlelo lethu si-identical force. Sikhulume naye lo mama efonini. Wasitshela ukuthi batsho size Sunday, masigezi Sunday singasezi. Then ubaba usibhalele ukuthi mina nginenkinga kwami. Kwami ngisakhona ungena umama lo akasafuni bengimbhadelisa irente, akasafuni ukubhadela irente, uthi akasafuni next uthi indawo ngeyakhe. Kunobaba bathi ngusikhosana bangithathela indawo abasafuni nami nangithi ngiyeza lapha ngisakhona ukungena. So angisakhona ukuthola ukuthi kose kwenzekaleni. Lapha kwami sebavula i-home center. Thina sazi uyabhadela phela. No, akubhadelwa. Akubhadelwa. Uphethe label lo baba. No, nangu uyabona ubaba lo sesenayi la. Ubaba nangu. Uyabona? Sithina asike drop nangu lalela. Ubhadeli rent. Akabhadeli. Bathi the matter is in the court. Angazi naka the matter is in the court. Yes, akasabhadeli. Iya akasabhadeli. Ngiyacela ukuthi akabambhadeli this month, abambhadeli. Not this month, uthi bamoyo. Unesikhathi esingangana ngakubhadeli umama. Yeah. Yes, but kolota 10,000 yonke akubhadelwa. But yena kasana ma client. Then wena usesilunga pha wathola wena. Usesilo ngamnikela ikhiya. Sakhilululo kahle. Khona ngapha kwakho. Sabereka kahle. Nawe bowukhona nakuzona ukuthi kubhadelwa njani. Ufakazi. Yeah, thana yini uyakhuluma athi kuso akakhulumi. Namele kukhulume usesilo kukhuluma. Ubaba lo wecawulo yena nguyokhuluma. Nguyogolozayo. Nguyogolozayo. Athi kwakho uyasikhakhazi sathela wathi wathi uzongidumuza ngesigidi. Yena lo baba lo. Wathi uzongidumuza. Ngithi ngifuna into zakhe ngifuna ukukhuluma lo wathi ngizokulibala wathi uzongidumuza. Awuthi simkhombisa ukuthi sibereka ngomthetho. Sifuna ukuthi adumuze thina. Thana wena sitholele itangi sivulela adumuze simkhombisa ukuthi into thina sidlali. Uthatha ngasiyadlala la kuzokuba budisi. Besingafuni ukuthi sizamile ukukhuluma naye. Besingafuni ukumbangela amehlo abantu. Sizamile ukuthi sihlale phansi naye sibonise. Asinadinga ne-old age mzala. I-old age yinto ethuthukisa komhlambe yokhipha. Mara not to say nika zendawo. Umkhipha uthi wena the matter is in the court. Endaweni yabantu. Bengisebenza kuhle. Bengisebenza kuhle la. Yabona bengisebenza kuhle kunabogogo sibapha kamnandi kuhle. Manje angazi abogogo babayi-3 ngapha. Bekubambe sibaphekela ngapha. Sengibona abantu abanye angisazi ukuthi ngani nini. Usesilo nentulo ngapha besibereka kuhle. Abantu abayeng bakuphi? Intulo zingezami. Katanganantulo. Yakhe ngapha ngubhede kuphela. Amahardeni la wonke ngwakwamoya. Ithi senzene. Angitsho bathi uthembisa abantu ngesibhamu. Besicabanga ukukhula singenisa adumuze thina. Ufuna adumuze thina. Makadumuze. Mina ngifuna itangi, ngifuna ukuthi njengapha kunelukazi nasikela. Nezilukazi ziyi-3 ngapha. Mina ngifuna ukuthi nakungabe uyadumuza mina straight. Emakhabo esinye ngesala Mhlawini. Omunye nongo ngwaye Anginamba abo. Okay, abantu abahlala la be-old age mama. Bayingaki? Bayi-3. Yeah. Efemini. Yena ukhulumisana kuhle athi angikhona ukubhadela i-rent. Yeah. Njengokubana abo mama bayi-3. Angikhona akakhulumi. Mayiso ngamanye amagama umuzi lo ngewakhe. Mina nginenkinga yokuthi umuzi uthi ngewakhe. Nakathi uyamuza uthi mina istory nasi ngiphethe record. Yeah. Bathi the matter is in the court. Kusho ukuthi yena noSikhosana ngubani bafuna ukuwina lo muzi lo. Bafuna ukudla lo muzi lo. Ngoba bona abantu banendlela. Akhe sokuzokhosi ovumela ukuthi kwenziwe into eso. Sasiyelapha kunokanzi kungani.